Dobra je. Sviđa mi se. Da, proba je bila izvrsna. Sad samo treba sve objediniti. Samo što mi druga strofa nije baš uvjerljiva. Kao da si je ti napisao. Pada li ti nešto na pamet bolje? Da, čekaj, jer baš sad mi dolazi inspiracija. Čuj, znaš li nešto o natjecanju? Da, Pedro mi je rekao da čim završi će zvati. Ovako, slušaj ovo. Vidi. Kreni. Y no sé lo que pueda pasar. I'd be crazy without you. Odlično je, sviđa mi se. Stvarno? Da, jako dobro, stvarno. Poruka od Pedra. Što kaže? Upravo je završila prva ekipa, bili su jako kvalitetni, sada je red na nama. Držite nam fige. Samo da budu dobro. Znao sam da će to natjecanje biti teško. Da, Simon, tamo ima vrhunskih rolera, ali ako prođu ovu etapu, idu u polufinale i onda moraju pobijediti u finalu. Ne znam kako će to uspjeti. Da, to bi bilo sjajno. Jarman roller, da? Ne, Marijano nije tu. A koga treba? Okej. Bye. Tko je bio? Marijanov odvjetnik. I što je htio? Hitno razgovarati s njime, ali ne znam zašto. Baš čudno, ne?